asai kamalong boring ang hoyamin tentang ka kaya na tumapang innam rai kong kilang asai kamayen inside hai hide. Hanjang lang suwar ni bang kichoy hitia long trading license putak tirok to kamay kang ni. Long li alam ki putak kiklang to putak rada hong jaya long kiwam tu. Kardom pini kar prime tam long penili Samira Singh jo indi therapy non bertang ton pen arjuik tha. Karbiang lo Autonomous Council CM Tuliram Ronghang pen ingnam rai kom kilang asai kam arpu chipari ding det pen ingnam rai kom asai kam kiparlo athengpi koila arlong sangti ki phur kapar humpu alam ki klang det pen aphi worengang hoyamin pen tangka ken pu alam ki klang alam lake akimi kalilo Ingnam rai kom asai kamalong worengang hoyamin pen tangka ken pu alam the puthak Karbi Anglong Territorial Social Security Association T-Hek pen Katsa hampang asong atung pen perang kia mai long pen pachini dia tapita Ingnam raikom kilang asai kam arpu kido CM Tuliram Ronghang pen insai hai hidet ke kopia pot lo pusi ong dong atung pen karju pado Gorengang hoyamin pen tangka ken pualam aputha Ingnam raikom asai kamaphan lamthe pali dia tapita karju long le chikrong de Worengang hoi amin pen tangka ki pitang atumaphan worengang hoi pen pachuklem long nang ji pusi katsa song atum pen ke hang padu pilo lapen ki chok chiabang phuaphan insai pinang ji puta ki jong ateng pen ingnam raikom ki langa sai kam arpu kido CM Tuliram Ronghang insai hai hide katsa song atum pen ke hangalam the puthak kwanar di PG lake aporsi ethampo Hanjang langso arniwang kichoy hithialong pini arnitili siapor malompen hanjang langso bazar committee atumpen chipatir piponsi trading license dopet nangji pu chirok to kamai kipemon pon berta phirangki pen bertang pale Himari tok bi pen kachephem phupon amelo meke pha alamthi klardak pen rupsing rong pi pen si pachini ponlo Alohiaman pen Karbianglong Autonomous Council yembarin Jivan Chandra Pathak Raj Cyclem Bang Junasing Thangcho Jitening Ti Lapen Habi Rong Pipen Chinglok Kithi Kiding Atum Chitong Dun Si Meilong RDP Dun Kachitong Dun Aluhi Atumpen Hanjang Langso Ahithiang Kang Kido Kulat Kibi Atum Amithang Mithang Akulat Kachubi Apha Trading License Dupet Nangji Pusi Lamthi Kejai Pado Kiramtang Pre Nipain Koira Troxiani Sukhanjana Long Alam Ki Ason Ki Chokche Sodak Pen Pinrem Luputa Alang Litumpen Lamthi Kejai Pado Pontu Hanjang langso ang kangalong beha bepar ke klematuman Karbianglong Autonomous Council arona tingpen trading license kepedu eji apham Hanjang langso bazar committee ahin pen chirok toga mai kideng padupon Hanjang langso ang kangalong trading license abite beha bepar klemlong liputa than pachini ponthu beha bepar ke klem komatni abang phubang phi aronre asai langno ke klem kachara dun dokok pulute Hanjang langso ang kangalong trading license do pusitami beha bepar claim long le lapen adim pekpi puta Hanjang langso bazar committee atumpen than pachini dun Doboka pen Dimapur adak krong plietwar kaselampon bomalong apardi krong dilai langtibugolong longlialam ki keklang Non malom Doboka pen Dimapuran Kasalam bom krong plietwar apardi krong dilai langtibugolong Vidyasing rong paralong le dak lakha kretrok pata lakha inquiry sialong lialong Nagaland Minister Barin YD Batampu Abangpu Aron Ripen Kachirai Dunbor I Pualam ki ahok kali pusi ningjepo Nili tumpen ki lasolong le jorlong le Lasolong mondo lapen SK tum kachijok dundo lapen nonjom kilang damahud inu David rong pi puabang pusi kijado lasi laki ahok kali nili tumalong patta tadu pusi pachini po area main location bang laki si apardi krong along longledo national highway rai lapen kotha ka thomne along le bang ke non la four lane ke bang along la solong same asapso puri dundo lasi kadok abe along le area lapen along le aphaya bang ke chirikrip hosose labang sodak lapen
non kado ko rat ma phantami isi ke than kapachini dak ang tunga bangelalo dak number 16 lapen pata number 51 along labang so along le dak along kado ko be chiri krip ho so se labang so long le Nagaland asor Dimapur ex chief minister pusipu white button pu bon amena bangke nilapana bangso white button pu amena thana bangelalo dakale tum kedam tang independent pensita kithordun lapen NPP pensita inut kithordun candidate David Rongpi putapu lapen amena kaprek dalang bon Devan Rongpi putapu bon la alangli Facebook along kacetok bangke si alang litum labang so along le cirikre phone sosia along le non prabjin pen labang so white button pu naga amunit inut ex chief minister Nagaland asor alang lipan kupi koson pelone labang so along le legally alang litum isi a process ke claim non move bomb lo pusipu alang litum ladak mondol lamati SK lang tuk killing lapen lang tuk timung putapu alang li reading pen silabang so pata non alang litum process ik bom lapen ladak move ik bom pusipu lasin litum labang so birtar julong ajoni si pini ladak air office along an wang si labang so along le alang litum aron repen non kacirai jiaphan alang litum men along kac transfer jiaphan kabor ialong nilitum ke kam khedun jiaphan si non ladak air office long an anang palipon iglo lasikado ko ve Karbiang long rat hampang song tum lapenan pertame Karbiang long Thomas Council Authority Dr. Tuliram Rong Hang Pen Cheng Lok nang tum labang solam initiative in Pontha je labang solong le lake kolom sing rong par mate bidya sing rong par alang litum along le Authority Dr. Tuliram Rong Hang Pen Cheng Lok nang tum labang solam initiative in Pontha je labang solong le lake kolom sing rong par mate bidya sing rong par alang litum along le iklo alang litum along le non kitipon labangke alang litum ho okpen lapen kether ke hapen sinon labang so along le alang litum ambian che transfer pon dia phansi alang litum claim bom lo le sepini alang litum Dimapur penan nangbar etlo lapen ladak difu danang le thelo lapen akunon alang litum nilitum dokok puyone alang litum difu non ladak ARO office mate sai ham long an kenang pale hai hesi alang litum bang non Dimapur alang litum puthot chedam thuik juilo lasi rat ma phan kapachini bangke lapu hanlo non lapu som dopik long le kaprek alam ki lasi labang so long le bang kado ka ve ladak official staff tum SK lapen mondol atuma phan tame pachini lo lapen ARO sar phan lapen settlement officer phan tame pachini lo Bidya sing rong par mate kolom sing rong par pu alabang so men pen komane bang yung si long le ke transfer yo phan kaprek amen long aku ke ponji kaprek amen long ka thabi phan kabor ido polotang te nang litum arona teng pen khangdun vektu lapen special inquiry and peme pen le labang so long le alam puthak nang litum insai pon tu pusi nilitum pini labang so pherangkia thengno mate media thengno nang litum phan nilitum hin pen pachini dun lo nili ghala dak sim hang thek ve ka bang lo lapen labang so long le la ken nili ong along le lo la ken nili pai chikli along le lo non malom super phan bertamu ington pasra Birta kime nangli tuma phang isi birta kime dong si nangli tung hem ta chukim jiapan thon mohortar kelong jiapan kiri ta siksat dopok purote ili tung kar bian bong pen kang pucheng apulat MS Hanse Brothers Hardware along hummi damit no ladak nangli tung hem ta chukim jiaharmu ang ton pen long igji la sonsi tin electrical items light bulb ceiling light pens, board, nails, plumbing pipe, rope, coil, putty, ready-made doors, syntax, tap, wash basin, pen chain lock, kaprek ahamu sitame long igji. Lasi humri iknog MS Hanse Brothers Hardware. Adim laki dong mukak sami langso road near petrol pump Karbiang Long. An so say katini tuji of panla aver kipi anambara lang humri iknog. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আঙাৰ ৰসৰটো
পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ। কাঞ্চ জুচ খাওক, জীৱনৰ মজা লওক। কাঞ্চ জুচ Dihinamo piputat berta lomangthlo. Nijang Karbianglong Taradubi Sumeswar Saikia High School alongta National Unity Day talon dun pusi kat news along bertang pale. Det Pia Sorkar along Deputy Prime Minister Kiki Cheng Napen Home Minister Aputa Kiki Cheng Sardar Vallabhbhai Patel alang liam hangkithe karni along pacheton dun pet. Tumprenga Hawar Taradubi Sumeswar Saikia Girls High School penta Run for Unity padudun. Jai megateng det pia muluk angbong iklaivet kitoji phang semi kideng ta padupo. অক্টোবৰ 2022 চনত মহান পুৰুষ লহ পুৰুষ বুলি ক'ব পাৰি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্মদিন উপলক্ষত আমি ৰান ফৰ ইউনিটি হিচাপে একতা দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ কৰি আছোঁ। 1875 চনৰ 31 অক্টোবৰত চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ গুজৰাটত জন্ম হৈছিল। তেওঁ এজন লহ পুৰুষ বুলি ক'ব পাৰি। আমি সকলোৱে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেল হিচাপে আমি জানো। গতিকে সেই দিনৰ সংগতি ৰাখি আজি আমি এইখন পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। তেওঁ স্বাধীন ভাৰতৰ বাবে বিভিন্ন সংগ্ৰামত জড়িত আছিল। তেওঁৰ লগত আছিল মহাত্মা গান্ধী, জৱাহৰলাল নেহেৰু আদি কৰি বিভিন্ন মহাপুৰুষৰ সৈতে একেলগে হৈ আন্দোলন কৰিছিল। 1947 চনত ভাৰতবৰ্ষ যেতিয়া স্বাধীন হ'ল সংগ্ৰাম আগবঢ়াই ভাৰত স্বাধীন কৰিছিল আৰু তেখেত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহেৰুৰ নেতৃত্বত তেওঁ গৃহমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত আছিল। এটা সময়ত উপ প্ৰধানমন্ত্ৰীও হৈছিল। গতিকে তেখেতৰ এই পবিত্ৰ দিনটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে। গতিকে সেই উপলক্ষে আজি আমাৰ বিদ্যালয়তো আমি এই অনুষ্ঠানটো আগবঢ়াইছিলোঁ। ইয়াতে আমাৰ MBI হাইস্কুলৰ লগতে SS গাৰ্লছ ME স্কুল আৰু ওপৰ তৰাদবি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ে অংশগ্ৰহণ কৰি এটা সমূহীয়া আমি প্ৰচেছন আগবঢ়ালোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আমি চমুকৈ হ'লেও এখন মিটিং পাতি এই বিষয়ে দুআষাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষকসকলৰ ফালৰ পৰা অৱগত কৰিলোঁ। আজি আমি এনেকৈ ধৰণে পালন কৰিছোঁ। Pini Karbi Prime Time kila pansikang ton poiklo domi thakmi kurang thu.